Түнкү саат 1:30 учурда Парижде өтүп жаткан Олимп оюндарында Мунарбек Сейитбек уулу рингке чыкты. Аны колдоо максатында Ош шаарынын тургундары Атайын Алымбек Татка эс алуучу жайына топтолушту. Көрөрмандар спортчуга ийгиликтерди каалашууда. Hareketi göstererek çayırında bir neçe seyirler soktular uzak oyun gördü. Kırgızстан'dan atılan boks boyunca tarihte birinci yol, lisenziyalı birinci yol bargan Munarbek bugün finalda buyursa altın var. Munarbek'e ilgilik.